Council of Royals. Council of Royals. Philadelphia ma and your lawyer for Philadelphia being a lawyer for the person me share mu na. Me down in Kenya fair akpe. Yes. Ye can see a pa. Praise the Lord. Hallelujah. Dear Drono. Philadelphia be a movement. It's a movement. Yeah, my kind deal. Well, hang bedon. Yeah, my kind. Yes, bedon. Wow, so you suffer. But money okay. Wow, so you sorry. But money okay. Suffer jibo. Yeah, me cow. What about that boy? Yes. You want that oil? Every night. Tajamana. Oh, yeah, bad man. Yeah, you jibo. Sorry, me so a Ghana. There must tell you will be a Ghana, ne? Philadelphia. Philadelphia. Sofopani Adom Kyei aye sofo ba ko bia Ghana ha nenim ti yie pa wo ma akore na so edi no ho adanse a wo mo kire se papa yi wo yi nipa yie pa na abusua obi nim ne free soro abete bayira ho mamu a amma bayire amma kese Sofopani Adom Kyei kwase da ni video a ababeto monte so na so de mo kire se papa yi ne bu afu yie pa wa kamera se o so aye opon kra e wo Ghana fo so wo mo a ebeka na asema omo anka ne yi na wone a ode ato abonten no enam so ama na hemfo wo na asori dem wo ene nkofo bi so e ka ne ho no aye press conference men say wo bene be ko ne akwakotie sene Sofopani Adom Kyei dia e wone no ode bae e fa ansa ne be ko no me kai wo say Prophet Dr. Bednego e contact e wo ase ho betimi afa no consult no for all your spiritual problems. I think so too much age and when you go to ohwe say won subscribe ya subscribe my channel we name Adom no upload the aba onsa ebetimi aka ebusua ma yenko ne nko tie senia Sofopani Adom Kyei dia e de ne warning no eto mframa mu fai. Council of Royals. Council of Royals. Philadelphia ma and your lawyer for Philadelphia being a lawyer for the person me share mu na. Me down in Kenya fair akpe. Yes. Ye can see a pa. Praise the Lord. Hallelujah. Dear Drono. Philadelphia be a movement. it's a movement. Yeah, my kind deal. Well, hang bedon. Yeah, my kind. Yes, bedon. Wow, so you suffer. But money okay. Wow, so you sorry. But money okay. Suffer jibo. Yeah, me cow. What about that boy? Yes. You want that oil? Every night. Tajamana. Oh, yeah, bad man. Yeah, you jibo. Sorry, me so a Ghana. There must tell you will be a Ghana, ne? Philadelphia. Philadelphia. Amen. 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 Montiame. Nebua mi tue. Holy Ghost. Oba. Yes, Lord. I am ready If a kralo. to spend even my last kobo Ni ma fite inagbe sika fe ni yomi for this matter. Yes. Sanene he won. Montiame. Nebua mi tue. Asofwa. One say one was a king na monko tanachi. Osafwe. Menemo mojansha. Osafwe ni nyekani sika fe kwa. Na fiense sini kani. Baba kwen. Praise the Lord. Hallelujah. Na me pesa Philadelphia for nyina mohuno ya hoden. Meta oni Philadelphia bi fe. Nyana wo he wale. Na fe Body agbene. Samon number some cabimbo mumpa mamunsuro. Yes. Kadi nye gbele honjo mi poe. De ka segbe yi. Praise the Lord. Hallelujah.
Sadia Bonnie, me Adom Midromo, dear maybe ye piani de best be a medican catcher one saba. Noni Kamafe, Canoni Baba Fair, Michon ye, Miconia, Daniel Bar. They said Ghana so for Nanko ties our branch and Nachi. Make a gun Against me, near against Nancha de best. Putting your feet, Nako Blan Wesse, Kagesimi, Nina Quanoni Baba. Praise the Lord. Hallelujah. Adumo. Adumarako. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Ebidi won sikato Rolls Royce. Menko Mesika yo Rolls Royce. Meme de Mesika abo Philadelphia edine no ho ban. Yes. Meka Mesika. Meka ba for Philadelphia. Enti after say papa e de sa woni e baaye no ene ma na hemfo a e wona asori dem ho ni titiro eni pokwase ahemfo eni empanifo bi e ka omo ho aye press conference no mo de omo asem no say omo ko e de ama Christian Council say omo susu say Christian Council comments bi a obe pass na mi bi a etwam no eno e na abokwan ato ho ama obi asori a na omo e kasa omo papa nanimu sa say e na press conference ne so e ko no Mejina homa and for second chance, and I say Philadelphia, sorry. Pokuasi and crying her, and then make me a Casagana in a Sentia made Naho Ama won't say. Yam Papa Stephen Adom Kyei, and the power wine or main mono. Obian. Na the Hammer Kakran say, Fitida Christian Council being an okan say, Papa a Antichrist, and Nasania me a man who's the day. Mammy Musa say, woman has an omania time, I shed the echoes war every Saturday beyond medicine. Omania Adadiashe. Mammy Brebio, Nami Musa said, Omania Adadiasha Yarehua, Wamosa, and Crofua, Yeua, Wamasaba back to life. One, Yabubu, a cruel to and diabetic patients. Ne, various a year, after 2 Nipabino was beyond medicine. Doctors aiding more dancing or mache. Esan say o man jimudi say Christian Council mutumi abo o man ti e na ye de asori cathedral e hye monsa se maka ho asem ba bia duru na man tumi aye no maka ho asem Christopher nso ye twen sa ne ma no na eye dan e na mo free honum abeka obi a obo o man say the chairman e kai e ho asem say or Antichrist. Minyan who Antichrist will me at the part. And a minyan who Antichrist are. Why ready so obey war mine financially? Minyan who Antichrist are. Obey Yamia Juma ye. Now one Antichrist no. I say Yamia Juma. No question and some way cosono. The Ama him for aye Rockasian said. Woma etiti TV so eye sika gari num ne nyamane ma basa no ya ante won ho asema free Christian Council ho eye den nende ade pet sa ye ti sa nsem free ho enti se yan hemfo e wasoro mum nim ade pa na se de ho akwadwan asoro ne se egbomu a se bibi no wate na ho nti ase ana enkoye mawa eye consultations dialogue emprahin na otimi gina edi papa na temma bika na hema ebika yan hemfo so sabia ye ti bonkosofo a ye gbo etiri nko ni anim nyansanti sa asem wei
me pesa oman ni wiase ni nyina ete se sabe ya hemfo no ya ba asoro mu no e wode ya hu e won fasode a yanya free mu ya wo emwa yanya free papa yi na nkyerɛkyerɛ mu ahema a wo mu nyina obia so ni wahu a na dankonyasɛm so ehu pa jeso yese ni nyina yenim ya fam ene papa ba ye wa me ate ase se eya amamre keke enya ade a eye abayisam anase nema bi a ehu betumi aye bibia nti antwe bo ase nyemfa nyamsuro eni enkonwa no ama ende wo mo eko asori bi no obi a try se ode no kwaredie ebedi na konwa so no ode edi ne ma so ode asiesie o mangana enti se na mo Christian council so ama ye te sa ansemu every individuals enum mo dia won so ya asofo saa mon sa amra bio na mo ka asem papa bi nkyere bi se ye nsu a ye hia ni die fata buemu mu hia saa ni die no ya nso hia ya so ni die fata untime nka nkyere se mahwe ya de pa na me me ye baifo anase me ye nipa bonefo sadia man ka nkyere so ye nipa bonefo no men ka sa nkyere ye nse ye nso ye nipa bonefo enti mon sa amra bio na mo ka bibi nkyere fi se ba bi adro no ye pese abiema nyina ba wieye ye pese atimi aka ma wo Kristo so mu nyina ba wieye na ba wieye a mon sa amra bio fi se mo manu mu asem ana nkrofo agina so aye de omo ye bia ehemfo wasrem eka ye hubo mu ba papa ye wo no de on be ka ye ne se na bosumi bia omudi abayisam a yekum nipa ese nipa moja kan nipa moja gugu 500 a month eda omo ba beda papa ya se no omo say even a new 3 persons 3 cases meaning transformation bi abasoro ho omo nyina so ya enkramofo a sabe omo nimde enso dia papa ya eyenti omo fisem ho aba ba chia papa se onko so no ma num nsem a emma abotoye mo ba emma asundue ba o man mo no onko so nkasa nkyere wo fi se ekonkoro mpo anesisi wo basabasa no ene nyame adom ekofo na sabi nipa ode ne ho abafode na oye sa adwuma wi ne nipa ebe ye bi wa me ni nyina ne nipa di ofu di apanso di ede ye pia na se nipa wa nyuma ya edi sane ma wa nyina na yesu ya hwe hu se da bi o man Ghana se nipa bi ti se ida si nyane sa se ye nyane sa su nipa miensa kan fa ye mfa so bo ma aban edi niye ko so emnantie bi ni maba obi afa sebe atemdidie pese o mudie papa temu yes any signal edi amobi biara se ni onim na fiti ne edi ko no sebe odi nanu ebesi ye papa ho ana sebe odi nanu besi Philadelphia ma ho die ya ye ready se ye mfa emra no nhye ye nsem emum ye die ni se ye di emra no ebetu ba bi emra de da se de be ya se bi yansu ye nkonya abama ne eti ejira ha se ye mwan papa se ye papa onye owo ye papa ni maami eya chimini ni papa nso eye se bi ebeni enti se ni ba we no onfi ba bi no bai ye papa bai se obeboa oman Ghana edi nipa we na se yenya no oman Ghana na se bi yentimi mo na baso na mum ye di atabidie ne betua de kadia emi yenso Philadelphia man across the country ya ye ready say the obey no obey na din so oni e bedu yenso ye de no ebe because enough is enough. Enough is enough. Say ya pray say muna ebinu di say enam social media so die no ena ye ka say abewie ye be set task force across the country and say nipa bia omo gi say omo ne papa every nani be to form no oni e maami owo ahi owo abebe no yenso ye mfa say nipa no so enye dey ye ni be di say ne emrate ye mfa yenim aban
emerenti yemfa mra so enhye yensem de mmomu no yes any signal e dey ama say be parliamentarian yes any signal e dey ama say be IGP say IGP ni e ko so nyina no awo say afedi threaten no e ba ma fedi e be ba ye members so na ye o Christopher na say Christo ni esum no na fe Christo ye be da ni Christo as a business there then na oman no e chia say be nyina Christopher ye wo ye nuanu mesumilefo a wo so e wa esum a say be ye friend Muslim omo boni ani di omo wo e ma say be omo leaders enye sa na ehu no Christopher mu yes say ye ya chia edi enwe mu say now no de say be enema bi a e ko no enkoyi eti ene ye wa ha say ye ni abre ti hu ko jan ya ba ya ko de ye ni ya bre ene ye papa ene pa bi a wo pese wo de na ni 54 ene ni ye so ya bi say efiti sabre de ko de ye mpene ene ya brochna enough is enough this nonsense must stop Entebusia we ene ne a ekoso ewo nyamedwumanim ne no na wo media no so a amanfo no kasa kire wo madwen se sen na afa de nyamedwuma no eko ne nka nyame baako na ye nyina ye som no edom baako na edi nyame achi na de na afa de ase empapamu ba nyamesum osusu se empapamu ba nyamesum nim ana kwan a wo nam so no sa kwan na wo se wo mo efa so ma ye hu comment wo video yi ase wa wie ne sa no too much GA na wa subscribe de amami na to the bell no aka wo upload here the dia on sabetimi aka all the social media handles so ko wa too much Kyei so be like na wa share wo ho so de amami makraw